سلاوارز بینن هجا خوشت ویژه استودیو آبادینا سات بردوامین لسر پیشکش کرنا برنامه دنگدان جبو رومار کرنا بانگشا هل بجاردنا یا جواتن پارێزگەها لە هەرێما کوردستان و جواتانینەرن عێراقێ و پێشکەشکردن و شڕۆڤەکردنا بەرنامە و کار و ئارمانجێن کاندیدên هەردوو لیستên ژمارە 77 یا یەکەتین نیشتیمانی کوردستان بۆ civata پارێزگەها دووکێ و لیستا 266 یا یەکەتین نیشتیمانی کوردستان بۆ civata نینەرن عێراقێ د خلق خویا اورو کدا کو دیجه دو بشار پک هتن لدست پک ما خانم بارس دلوین نروی کاندیدا جماره 33 لسر لیستا 77 یا یکتین اجتماعی کردستان بو جواتا پارێزگەها دووکێ مهوان کریه بخیراتی سرسران سرچوان بارزان دیده اماجی کموی چند جی کو برنامه دنگدان بردوام لسر رادیوین بهدینان لسنتره باجر دووکێ و دنگ آشتی لقضا زاخو دنگی کلا آمدیه دهتا پخش کرن دلوین خان بجین الدیف برنامه ما یکم بسیار مال هر کاندیدا کی اوک و بانگشه هل بجارتنا کنه چاوا هر سنگاندیه که چاوا درباز بویه نخاسم ام یه برفت هکر خالتنا ساعت دماهیه بانگشه هل بجارتنا چین دوی مر قناغا درباز بویدا هوا چاوا بانگشه هل بجارتنا دید چه کیشه گرفت آستان کتنه پیشی هوا چه سکالا هاتنه تو مار کرن حتانو که هوا چند بجین نخوشی و خوشید و بانگشه دادیدینه بله وکو دیار کو هل بجارتن پروسکا دموکراتیا کو تیتا کرن افرو کم وقت بجن ململانه که اوجی بو نبینا لایان سیاسی بو بدز و اینانا شین بجن پتریان کرسی کایم لیم خوابن افرو کل پارێزگە ها دوهو که شین بجن ناف بانگشه هل بجارتن برزیا که اگجار زور هاتیا کرن سر وان پوسترین کاندیدان کو وانا بخورا کرینه کو جوازی که هل بجارتنین بوری ده اوجی جوازی وان هل بجارتنا گل هل بجارتنین بوری او کود وان هل بجارتنن دو هل بجارتنن یدوی جاری هل بجارتنین جواتانی نرین عراق و جواتا پارێزگە هانه او هر دو که شن بیجم هل بجارتنا یدوی جاری نه کو همی کاندیدان را بوینه به راکن پوستران و وینین خو بله مخابن کو وجاره هل بجارتن وجاره برزیا کو اگجار هاتیا کردن سر پوسترین کاندیدان کو مخابن ابرکم به نوع دموکراتیت تاغوین الپارێزگەه کو بشه که گله که نجان وجاره سرداری گلوان پوستر هاتیه کرن یعنی وکی دراندن و شناف برن بله از کش وان کاندیدا مکو همه پوسترین من اگجار نتمان تد نبرزه کرن کو براستی مخابن بلا خلق ما وسطه بگهیتن کو افریکا خو کاندید کرنا وان کسان به خدمت که با خلقی بکن لیم خوابن خلقی ماجی وجام اف کسان هنی هیترابون انجام دانا وان کارن وجا که هر او خوب بوینه هندک نفس ضعیف بوینه یا جهاتینا پالدانش لایه که و تشتکی گلک یعنی تشتکی نه جام بول وان بانگشا هاتیا کرن کوش را چند روزه گیت کم ید مای برف هل بجاتنا بچینو سر صندوق دنگ دانه بله تا بحثی راکن و دراندنا یا هندک پوستر راکر بیرام بسیاری که هتا و اوجیک هندک جها و برکا دزگه راکه هندن مواسا دیتیا و بیستیا کو زیده تر بیرزی و جاره الهمبر وینه و پوسترین کاندید جنت هتا کرنه یعنی اوه اف حالت هنل سنور پارێزگە ها دوو که دا پیدا بوینه هوا ملاحظه به چنده کریه این چد بیجن بووان جوره کارا بله مخابن وکی من گوتیتا افتشتا گلک بربلاف بو وجاره گلک برزی سر پوسترین جنان تاتا کرن و دراندن و سر نویسینا وان پوستران براستی جه داخله که همشین بیجین که افریکا وی شوی سر داری گل وان پوستر و وینا هاتیا کرن بله دیسا تحت وی چارچوبه هنه دار تایبتی الوداویه و تایبتی ترجی برانبر هندک کاندیدین لیستین اکتیه پروپاگندک هتا کرن
دی بیژن فلان کاندیدی کتی خوبه کشا فلانی خوبه کشا از بیژم اف پروپاگاندا هنی میال درباره تجیکا گلی بوی بیجا نزانم کنی بر سواتا بوان جوره پروپاگاندا چیه؟ بله مخابن اوه سی چهار روزه که اف پروپاگاندا پارێزگە هاتووکە بەڵاو بووی کە دلڤین نێروەیی کاندیدا ژمارە 33 یا خۆڤە کێشەی ئەس بێژم تنێ دێ تشتێکی بێژم ئەو ژی کو من بیرو باوریە پارتا خۆ هەی و کو ئەس وەک کچێک من خۆهوێتیە ناوێ پرۆسا هەڵبژاردنێدا من باوریە پەندی هەیە کو ئەس بشێم خزمەتێکی بکەم ئەگەر هاتوو بۆمە جیهێ باوریە خەڵکی خۆ چمە ناو جواتە پارێزگە هاتووکێدا ئیشەڵا بشین خزمەتە خەڵکی بکەین لێ مخابن ئەف پروپاگاندا چەند ڕۆژێکە بەڵاو بووی کو چه ڕاستی بوونینە ئەسوان کەسا ڕیڕەش و شەرمزار دکەم کو احتمالا نکه گلمجی های بیتن اسوان ریرش و شرم بزرگ کم کو اوان پروپاگاندا کن اوه همی بهنده کو دا بشندنگ ما و کاندید کم بکن یعنی جی پشتوانت ما دل گرام بکن کو چه راستی بو و اخفنینی نه از هر مایم سر کار خو سر چالاکیت خو کو از خونه و کشم از خدان مبدأم از وقت که گنج ناف مالکا شم بیجم مالکا ایکتیمه و خدان شهیدم و خدان پیشمرگمه کو بلا بشراز بن اف اخفنیت وان چه تأثیر المناکن بالعکس پتر از یا مهاندن کو از کار بکم با برف پیش کفتنه بچم دلمین خان وکو پارێزەرێک جی کە دەبێ پرسیارش دەکەم یعنی ئەڤێن ڤان پرۆپاگەندات کەن یان ئەڤێن هەندێک جارا گەف بوو هەندێکات هێن ئەو ژمارەی تێلەفۆنە تێنە نوێسینان تێنە تومارکردن دەفگەرێک برادرەت هەین وەکو یاسا تێتەکردن و پێڕابوون بەرامبەر بۆ نمونە کۆمپانیا پەیوەندیدار پێڕابوون بهێنەکردن ئەن ئیجرات بهێنە وەرەگرتن دەرحەقا وی کسی دا بیت آشکارا کردن یعنی مجال بره هیا کو اف کس بهینه آشکارا کردن یا نه بخدا حتی انو که شیم بیجم گلک هوالان شاینه هندک بلگا درز بکن کو گلک شیم بیجم تا هندک لیان وان تلفن تنکرن آن شیم بیجن آخفتن تنکرن کو فلان کس ورا گل رزید ما بلا پیش راز بنفتشتها نابیتن وجا الا اکی شیم بمثلا نفس ضعیف بیتن بشیتن ویتشتی سرخو قبیل کتن یه به مبدأ بیتن دیف تلفنام چیتن و دیف وان دست کفتید او بود بیجم بله ما گلک هوال هنه کو ابرو که هندک بالگی تن ایشلا اگر دلیوه کتن کم همیت مجیلین بانگشه هل بجارتنین ام سروان همی تلفون براوستین و ام بشین دیفچونا وان کسا بکن هندی ام شاینه مجید کنترل کردین هندک یعنی بلا بوان لاینا دیار بیتن کو دفمه تین او بالگه ایشالا پشتی هل بجارتنا ام دیفچونا وان همی بالگه نوکه دینه سبارت هل بجارتنا و تایبتی برنامه داهاتی پارێزە دلڤین خانێ ئەگەر دەلیڤە بەسا ڕوخسا و دوشێ باوەریە خەرکێکی دەستخۆڤە بینی و دەربازی جواتە پارێزگە هەیە ببی یعنی پێدویە تو چه خزمەت بۆ خەڵکی بکەی و کیژان تەخواجواکی تەپتر بەرەکت و خزمەتێ بۆ پێشکەش بکەی و کیژان مەجاڵنیێت کۆتە داناینە بەرچاوت خۆت و هەوڵ بدەی پتر پێش بێخییان ڕێکەوان بیاوە خزمەتە خەڵکێکی بکەی بله اسوک کاندیدک مجی برنامه که تیرو تسل دانایا کو اگر هاتو بو مجیه باوریا خلکی و چومد نواجبات پارێزگە هاتوو کێدا دیفوان دست حالات مل ناف جوات پارێزگە هاتوو کێدا ایشلا بشین خدمت خلکی که بکن اسبخو کم برنامه بخودانایا او جی با خوشکن جین و جیار خلکی که بریکا انجام دانا هندک پروژین خدمت گذاری بشم هر وسان سر چندین خالا مگرینگی دا پندای خالان کو کارو برنامه من دایا او جی گرینگیدان گلک به گنجا و حزو آرزوین گنجان اگر بدریجی بوتل سر هندی باغم کو افرو که مجالك جنش هنا درتشين كوليجين زانكو بيمانج هنا افرو كل مالت خوري نشتينا مخابن كو نهاتينا دامزراندن كو اگر هاتو در فتن دامزراندن يجي بهنا بكرن كو ام بشين واسطه كاري نبيتن كو همي اف خين كارد ما بهنا دامزراندن بجداهي
اوه خالن هر گرنگ نیب گنجا و کو به کار در فتین کاری بوان گنجا هبیتن گلک گنج میتن خودم بهره و آرزونه ام بشین گرنگی بوان بهره و آرزوین وان گنجا بدین کل ام وکل کردستانی و هرم کردستانی ام بشین گلک مفای بخوشوان پروژه و بهره وان گنجا ور بگیرین مجاره جنان دا نظام وکو بجین کچک تل برچف وگرتیه کو کارک بهتا کرن بو جنه آن بو مافت بی یا بو آینده بی بله خالا دیتر او کو گرنگی دان بجنه کو افر که ما چندین جن هند مالت خو رینشتینه کو هم بشین وکی موچه بو درز بکن و چندین جن مهانش بیجن غیره کچن ام بشین لویره برای که جواتا پارزگه بشین موچه وصابیت بوده بین که پیداویستیت وان پر ببن گله گرینگی ده گرینگی و ورگیرین چونکی جنجی پیت وی هندی مافه بهتا پارستن ناف جواتا پارزگه دام هر واسان گرینگی دان به خدمت گزاریه به کم اندامان گلک خالمه تنکو ام سر پراستین بزفر ما بسر بابت هجنه نظام يعني حتى انه ك جن یا هات یا دست نشان کردن کوتا ده هل بجارتن آن دب شبکه گشتی بوجوات پارێزگه های پارلمانی پارلمان عراقی مثلا ایک سر سه یا ایک سر دوی یعنی سه ظلم برام برشنه که اوه هنه کنگی اف سیستمی هنه وکو یاسای که ده شن ویاسای لادن کو جنجی وکو بجین تاکه که کارا و خدانشیان و بی مسئله کوتای بهتت نفر بجارتن آن هذا شو برای خوده؟ بله لدی فیاسا هل بجارتنا اجمار چاری یا تایبت به هل بجارتنا جبات پارێزگه هن قضاونا حیان کو شم بیجم الماده هفت یا هدیه سبارت بجداری رجا جنه یا دیار کری اب کو شسیه ساله کمتر نبیتن هر وسط ماده نه برگا سیداجیا دیار کری کو سه کاندیدات ایک جن بیتن تیدا اوه همید زفرتن پشتی آزاد بنا عراقیش دست رژیم بعث کو یاساهات ندانان دست نشان کرنا هندک یاسایان دست نشان کرنا یاساین بله نوکه هکه بیجین مثلا او رجا جنیت او رجا هاتی دست نشان کرن بو جنیت ناوان جواتا دا بديت ناتانا رجع كم تراش حقيبه بله اوه هات بو دست بله كما كو يهاتي دست نشان كرن هر سه دست حالاتين شين بيجن دست حالاتن العراق تشريعي وقضائي وتنفيذي كو بريال هاتا دان كو جرينجي بدنا هندي كو رجا جنيجي بجداري وان دست حالاتا بكن كو مسوغر بيتي دا باشا سد دلفين هل بجارتن هم دا أنا كان بري بحث هل بجارتن بحث جواكي بكين يعني هل جار عم بيجين جن نيفا جواكي أمانة بله يعني شب رجع بيتن تجيب هز وشيان وكارا وأداء أو بيتن هكان بحث رجع بكين جمارة جن بكين نيفا جواكي دا كو نيفا جواكي بري الجرن ديش دي بري خده ده بروسين هل بجارتن هم دا كانديد جن بخو بقدر يد ظلام هن دنگانا اینن کواته یعنی جن خوجی دنگی خوب تر دنا ظلامش کاندید جن بله اوه بوچه ودگاری تاو تا چه پیامک ها درباره ویا بله وکو دیاره کو جلای هزری و بدنی ظلام به هستره جنیدا کو وساطی دا دیار کنن کو ظلام پتر شیطن به ریوه برنا کاری بگتن لیر همان اونینه کو جن نشیطن خدانشیانینا بروجی گلک جنیت هند مجال اداری و سیاسی دا خونه ده تب ظلامه که اگه با اخنام بو جنان اوه که هیدارم دنگی خوب دنه جنه چونکه هر جن شیطن پتر جنه بگهیتن پتر بزانیتن جن یا پیتوی چیه
کو بو بهتا کرن افر کم پیت وی هندی نکو مهندک جن هبد نوا جواتا پارزگاه دا بیتن خل ما فی جنب که خودان اگر جن را بیتن دنگ خوب دتا ظلامی بگمان هنگی اگر بحث ما فی جنی نکرد جی هنگی جن خطی جنینه چونکه افریقا دلیوه بلا جن دنگ خوب دتا جنی بلا جن پشتوانیا جنب کتن دا کو جن جی چیتاتوان مجال دا خودم بریار بیتن بشیتن دفاع ما فی جنب کتن دسر دانت هوا دا و توکلید ما به هی و در باز بویدا رنگ زیاده تر تاجیک خونزی کی جناب کچاکری چند گشبین بون و چند خوشحال بون کو مثلا یک چکا وکی تو خودان باورنامه و بیت وی بیا ویدو چند پشتوان و هاری کار بینه با هوا بله از خو وک کو مثلا دانی کرینا چوی ما گلک جهان براستی یعنی ما بودیارت کرد کو دویتن نوا جواتی دا ما جن هبن کو دفاع الجنب کن افریقا جنیا پیت وی هندیا کو براوانی المافی بهدا کرن گلک یعنی بشین بیجم پیشوازی کا جان ما تا کرن و ان شاء الله سر اخفنت خوبن یعنی بشین دنگ خوب دنا جن دا کو جن لویر خدمت آب کتن چونکه بلا بون جن دیار بیتن کو هر جم خویا دیشت خدمت جنه که دیشتن جنه گهیتن که آیا ایش و آزار جنه چنه که جن چند محتاجی هندیه کو جن لویر دفاع جنه بکتن سنور پارزگاه دو که دا یعنی وکو خدمت گزاریت بدوی کو آینده دا بهنه کرن بری از جا که بزمرا سر پرساجنه خدمت گزاریت گشتی تشتک تزرات دا های کتو بیجی اف خدمت گزاری پارزگاه نهاتی نکرن دوید بو بهنه کرن بله اگرم بیجین نه بیجین چه نهاتی کرن بس او تشتهاتی کرن جی یعنی هند الاستا که پیتوی نبویه نهاتی کرن هگم بهین بحثی خدمت گزاری بکن که افریقا دم بیچکا بارانت باریتن بیجین سولن و افریجیت ما ولتین حتی اصلا چید بن هات نوچونا مرف نشید ناف باجری دا مخابن افریقا کل پارزگه هادو که چبکا بارانه بهتن دو کمی مرف نشید در کویدن إنشاءالله بشیم چی نویره و خدمتی جیب کن حتی شیم بجمت جادین ما یتولی هاتین کو ترمبیل نشین هادنو چونی لیب کن ده شکار کون هندی هند بسرو برن یا ما جامعه ویره دم پروژکت هتا بجه اینان پروژه وکو پیدویل دیف ستاندرد یت جهانی آن یت نورمال نه هتا نه کار اینان یعنی که واتا چاودیریا وان پروژه چاوت هنب جه اینان کی بجه اینیتن چند اف پروژه سرکفتیه ده ارکی هوت ودر که دا او بیتن خدمت گزاریت گریدای بجنب خوبه هندک تزرات ده هنه کتو بجی بونمونه هند پرانیا جنت بجن فرمانبر اول ریوه بری و دامو دزگت حکومی کارتن نو که گلایا به چنده یا های بونمونه داین گهنینه بونمونه باخچه زاروکات کیمن بونمونه هندک یعنی جبلی وانا آن زده باری وانا چه پروژه دیت پیدوی هند دو که داهین وکو جن کاری سر بکن بله وکی تا اشارت پیدا کو گلک جن میت هین فرمان برن گلو گازنده تو با هنده نکو اف بیجن حضانن عیال خوب بنی اگر هبن جید که من یعنی هم بشین هاری کاری هنده بکن کو اف فرمان برید می جن بشین بش راستی دامت خوب بکن وان عیالت وان بشین جهه که باش با دابیم بکن یعنی انشالله ما گلک برنامه و پروژه هنک ام گریدای جندی ف آرزوی جن که آیا جن چند پیتوی ام چه خدمت لویره بو بکن بله در بینروی دماهیک پیاماته بو دنگدرا بو بینرت بادینان ساتو بو وی خلکی جیک تایبتی اوه پروپاگنده گهشتی که در وین خانه خوبکیش بله پیامم با خلکی و کو به شوی که آزادانه به چفنا ترس قصد صندوق دنگدانه بکنه بیکو هیچ جلویانه که آن ترس که بلا چه ترسولر سنا بیتن به شوی که آزادانه قصد صندوق دنگدانه بکن که او کسی کیروان بهتم که هندی بهتم که خدمت آوام بکتم بخود دست نشان بکن بکو ایک زغوطه کلیب کتم بیشتر بخو فلان کسی ایلا دی دست نشان کنه بلا او کیف خو بخو ایکی دست نشان کنه و جرا کدی پیغام من اوه که هیوی دارم
باور جوان پروپاگاندا نکن که چند روزه که من ایشلا ام بشین همه بیگ و کار بکن تا سرکفت نبدست خو و بینین و چه اساس بوان پروپاگاندیت وان نکم خو و کشا بیتن و ایشلا پشتوانیت من پتر شل بکن و ام همه بیگ و بشین گهی نوی آرمانجی سرکف نبدست خوبه بینن دخوازم او همی کس جی قصد صندوق دنگدانه بکن و کس نمینتد مالت خوبه چونکه ما همی او مصیره که بو ما همی که هم بشین سرکف نبدست خوبه بینین و خدمت و خلق خوب کن چونکه خلق ما افرو که یه پیتوی هنده خدمت بو هم بهده کرن لدمه هیه دلوین نروی کاندیدا جمعه سیوسیر سر لیستا هفته یا جوادا پارێزگا هاتوو کرد یا یەکەتی نیشتیمانی کوردستان سپاس بۆ بێدەلێ بەڕێزان ناوبڕێکی و دێ بەردەوامیە دەینە بەرنامە خۆ بەرنامە دەنگدان هەفبەریکردنەك di navbera herdû qezayên xaneqîn û şingal da biwêne û komênt xaneqîn qezaya û şingal jî qezaya xaneqîn qezayeka sinûriye şingal jî wekû qeza dikevîte ser sinûran xaneqîn li sala 2003 rizgar bûye şingal jî mîna wê di pirûsa azadkirina Iraqê da li sala 2003 rizgar bûye xaneqîn devereka veqetiyaye şingal jî dîsan devereka veqetiyaye ji herêma Kurdistanê xaneqîn di çarçûvê madê 140 yê destûrî da ye bi heman şêwe şingal jî dikevîte jêr çarçûvê wî madê destûrî êketiyê çi cûre xizmetgûzarî bû xaneqîn pêşkêş kirîne şingal jî nûke di çi rewşekê da ye بەڕێزان ji bo timamkirina xeleka xwe ya Ewroka ji bername dengdan an ku beşê duyê ji xeleka me ya Ewroka ji bername dengdan rêzdar Seyd Abbas El E'racî hatiya stûdyoya Badînan sat bû hindê kar û proje û bernamên xwe yên ayîndeyî bû bînerên xuştivî û dîsan bû dengdaran berçav biketin Seyd Abbas El E'racî kandîdê Eketî Niştîmanê Kurdistanê yê ji mare 27 li ser lîsta 266 li parêzgeha Neynewa tu gelek bi xêr hatî serseran serçava Seyd navê te Seyd Abbas El E'racî û gor pêzanînê me ji eşîreta Pîr Zikir Vêcer verê beriyê biçîne nav babetê xwe da min divêtin bizanim yani Seyd Abbas El E'racî ev nava bara pitir şîe ye û eşîreta Pîr Zikir Pîr bara pitir mertebeka dîniya ya êzidiyaya meعروف pitir navxanda xwe de çi eleqeta ve her dikê pêk heye Seyda او بخو عشيرة بير زكر بدقرهن السادة الأعرجية الكرك إمام حسين زين العابدين هبي نبي عبيد الله الأعرج أبوي هات نافكرن بري نحصد صالة بير زكر أو بعربي ذاكر الدين ذاكر الدين هات الدفرة شنغال وشاغي هاتي الشنغال في جاب منطقة تقريبا أغلبية إزديبون والناف غاندما وهرب وقتي السر أول ورسم ودري ودين يدخل بريفت برن فيجا بسيد بو ادبجني بير يعني مرحلة الدينية أو شيء يعني بعد دفع إزديا ادبجني بير يعني رئيس قرطن بوي هما قلت بير وكي بيرت إزديا يعني وكو مرتبة أولي وكو مرتبة أولي قلت نتي بير ذكر أو ذاكر الدينة يعني نسبه ذاكر الدين يعني أعرجي لقبها ويا أنجي بيجي نسبها ويا نسبه وكو الشيعة نسبها ويا بس عشيرتها هو بير ذكر عشيرتها المنطقة ده بير ذكرة بس كنت الشنغال دركبي يعني بير ذكر بير ذكر بخو عشيرتها ينفخ ذكي عشيرتك لا عشيرتك مزنا بهترش 5000 كسيتي دايا و 12 فخت ده هنا وما شيخنا حجي صبحي الياس حيدر وجماعتك دانزدا فوق همي شيعنا همي شيعنا يعني المدفر شنغاري دفر شنغار عندك دفر هنا عندك منطقه هنا كم دفر الشيعانا شيعات البنات شيعات هنا وازديج هنا وبسلمان سنجي برايمه سنجي هنا والسينو همي شيعنا قندي سينو وقندي ام الشباب يجي همي سننا
كروفي دو قندنا همي شيعنا عندك جي سنان وهندك جي شيعنا يعني نسبة شيعات تقريبا يجي تقريبا 15000 15000 سنوري قضاء شيخان سنوري قضاء شنقال يا شنقار دارفو يعني كواتر منطقة شنقار آن هكان بيجين بحسي بارزگاهان اینا و بشبکه گشتی بکین درستی وصانه بيجين عراق كبرشي كريان عراق مصغر وكيب عربي بيجن يعني همي خلق ده باش هكا سبيسيال كم يعني دريجيا ديروكي كو شيعة وازدي وسنة وعرب وكرد حتى اشوريجي شنغار ده هين وكي الظانم يعني دريجيا ديروكي حتى فيغافي بيك فيجيانا في خلقي تشابو هيك كيشك نابين وانا ذهب وكو جواك وكو مجتمع ابدا اشكال النيفا وكو شيعة وكو بسلمان وكو سنة شيعة والقل ايزديا ابد وهتاش بري وهتانها يعني مدي بابي من وبابي من قوتن يعني ما عشيرة بابوات بير زكاة بجني يعني ملقال هبابا الايك شابردت كرشر هباب كيفون هبابا او جي ازدينا هبابا برامبركي هوا شرط كده قال دجمنيت هاتن هبابا يانت هاتن بابا القل يقل شبره كده ونشري وانت كر بله يعني فرقينا ابو ابا بسلمان في ازديا وهذا في دقيقه اك فرق البامنينا هر كساري رسمي خطبه بس وقت دي اهمي وقت براد شنقال دجين في اللهبه ازديبه بسلمان سنه شيعه عرب كرد ام هم وقت برانا وقت حديقه اتجو قلبي قلت همي شكلها التوي حديقه دابت حديقه كتجي قول بس دهما سر بابتما ي برف هل بجارتن يعني برنامج دنگدان وليستا 266 وبرنامج ليستا 266 و تایبەتمەندیا شنگاره و گریدانا و پارێزگا میسل و بشبکه گشتی تقول باخچه تجی گل بس اگر از زمان خلق شنگاره گل جناب تباغم شنگار هرچند سال 2003 وره هات یا رزگار کردن و این کار نهایت کردن گهنده کار یه دهات یا کردن خدمتگزاری بس المستوى مطلوب لاست پیدوی نبوینه حتی وگاوه او خدمتگزاری اگر باکی مگوتی زمان کسی که شنگاری باغم گلک کماسیت هین گلک قصوریت هین گلک پیدوی هاری کاری و چیکرن و نیکرن و تجدیده وکو کاندیده که اکتین اجتماعی بو پارلمان عراقی دهین شن الاستدا خواهیت شنگار بن هوا چه پنگاف البرهنه هوا دویتن چه خدمتک بو شنگار بکن برای پارلمان عراقی هوا چه میکانیزم کاری ده بیتن خود هكا ما بهوريا خلقي خواني ما ام سركفت البرلمان العراقي ما او اينتا ام برلمانيه همي لايله سياسيه شنغال ام مكتبك اني بيسانجها كي الشنغال فكان يا برلمانيا يا دبرا شنغال كو ام كاربن ومكتبي داخوازي اش محافظه موسل بكن وش برلماني عراقي وش حكومة عراقي كو ام خدمتي شنغاله خرب بكن لان شنغاله ما قال لك تعدلي ويا وموسل همه يعني بس شنغال موسل همه يعني تهميشه كنا سر شنغال سر ميسل وخدمات الشنغال نهتنا تشيكرن يعني شارع عيد مهر او شارع عيد 2000 سنه يعني يك ببري خو بدا شنغال بيجي يعني كيف تعيشن افاني هاتا تشيكرن شنغال خلقي افاكر بوخو يعني حكومة اقليم كردستان مدرسه افاكرنا بس كجانبي مركزينا والله تشتكنا هاتا كرن تشتكي ديارنينا وتبي ميزاني شي هاتا صرف كرن بس او ميزاني بكيف شو ام نزانن يعني وكون فيسينج هكا يا برلمان العراق الشنقاري دشين الضغط لسر حكومة محلية مصر كان كو ديفشونا و بودجي بكن ديفشونا و وان كارو بروجا خدمت گزاريا بكن يكو بيدوير شنقار بينا كدن اكيد هكا ام برلماني بون ايك دستك دبرا شنقال اكيد هركش ما هناك علاقات هنا الضغط سر ميسل بكن البغداء كو ام خدمتك بكن يعني بري خو بدي نهانا كان بين قرع زير يعني او كارثه بسري وان دهاتي يعني هتان هداك شهيده افا تعال فتخون هتان في دقيقه افا تعال فتخون افا يعني افا شيرين بوانا بخارني نينا بخارني متنفسه وحيد الشنغال شوي ما شنغاله تشتكي متنزهك نينا الشنغال يعني او متنزه ما تشوي هاك بريابي مكتبه ما فكر يعني امناد بيجن عصامو سال دستي ما دائما فان تشتاكن بس برياوي نفيسان هم فتكن الشنغال هكا خذي بدستي ما فاني وام شون ما وقلتي طلبافان تشتاكرش موصل وش بغداد يعني حقيقة ما في جواي شنغال بكن منطقة سياحي يعني بمنطقة سياحي استثماري
يعني بدها غازينو هاتي دبين شكرن خلق دركبي ودري عامل دبين همي شغل كارش وان ردفين وخلقك بيه مرتاح يعني حركة يا تجاري يا سياحي يا اقتصادي بخنا المنطقة ده ما مستقبلي بمسألة الشنغال إكشون ده براي بيجن كمنا ضمن إطار مادة صدو شلدا حتى أنو كبياوي مادة صدو شلدا چه هات يكرن ده برا شنغالي چه بينغاف هاتين عاوت خودي بينغاف تعويض وكو بينغاف هاتي كرش مادة صدو شل هندك سك هاتنا وزعاندن قال لك تقريبا هاتنا وزعاندن ارتكاري بيجي سدي سي ما نهات وزعاندن هاتانا هنا كمانا نها توزع او صكايت كينا يعني دنا كبر يدخل كي شنغالن هميد مش شيء زديا وش بسلمانش همي ملتيا او يد مهجر او خاني مال دوان خراكرين وهمي داين باركرين وان تعويضات كان على اساس هيك 10 مليون ستاندرد قال لك اجي تقريبا سيش سدي مايا هيش نستاند يعني اون او برينو كاش شنغار هدنا ترحيل كرن قصد اون ونو كافت قرنا بقى الترحيل من عندك هدنا بقى فقرانا جيت خو نفسها مالت بريبرنا وعندك اجي نو مال افاكرنا وشنغال مزنبيا بس مشكله قادر شنغال ده يعني هتانا هنا كي طابونينا طابونا هتكرن اكمال طابونينا يعني دبيش يعني السنوري قضايا هم يدا ني بلد سنوري قضايا ادبري هنا ادبري 2003 هنا بس بشتي 2003 نينا اكمالنا هتطابق بو افغرش يعني شغل مثل رابط عندي في جام نزان حكومه اداره ما شنغال تشنك ستيليت كا ام موصلنا ماشيني اب نيفا هردو حكومه الميني يعني البغداد الموصل جميع ارض عراقهم حتى دو قطعيه ارض وزع عندن بوان وهاتن افاكن وهاتن طابوكرن يمنينا يعني هاتان كبري شش هيفايا ام جماعه ما باباي بير ذكر ام التي مركزي قضاء شنغال دنا التي نيفا شنغال دنا يعني بري دو هيفايا نو كهرب غاباما اش 2007 يعني بسدان مال هاتنا افاكرن نو بري دو هيفايا كهرب غاباما كهرب يعني ما هم يا كهرب سر عسابي خوشان نسر وكفان مولد وايرك بس حبان مو كهرب خوبيد مشان يعني ام عجز بونش مراجعته هتانكي بريسي هايفايا في 2006 عصابك هتانكي بريسي هايفا نو كهرب ما مستهكر ام سيارة كفرضي بكن يعني افا توزيع صكوكا ودانا تعويضي افا يعني تشارتشوفي اودي دايا يا بيجين تطبيع وضعي دايا مانا يا ماده صلوشن هكر ايندي استفتاءك بهتكرني تشابر خدي دفرا شنغار دي بريارة دفرا شنغار شبيتم خدي بريارة دفرا شنغال أزد بيجم شاغي بيتا خلقي شنغال بيتا وقتي بخيرين البيت بيجي تابعين مركزي بي أن تابعي حكومة هريما كردستاني بي خرادي بيجن تابعي هريما كردستاني بي بس هندك مشكلة هنا الشنغال ده يعني بيشكي عدالتك نادرستا يعني مثلا داخلي شنغال ده بسدين سالانا عرب تيدنا خلقي موصل ام بيجني موصلي الشنغال التيدنا يعني نهانك نشحكي وانا افابكن مالت خوش في رخي في حي بحاولني في رخي بيجينا شنابت ممنوعه يبقى 6 سال الشنغال تعيشن اما ما في تعيشن وكبرا كيري يعني حكومه شنغال اداره شنغال بيجي جنابي افاك يعني بيجي مثلا عربي اذا جاء امد بيجن لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله او صدام جبر الكردات كرش فيري الراب ممنوع افاك كرد سياره نحول بنا في كردا اذا جاء ام بي ندرا دي بني شناب ام نفساري كاي بقرن يعني انه كا الجهه كوهنجي بعثيات عدال الكردات كر عندك لاني دي هنت عدال عربات كان هلو يعني موقف عربه برام برفي احتمال استفتاء ده بما خرابي بسبب بالضبط بما خرابي بيت في جمد في يعني امر الشنغال عيش ام هم يا يقول الناس كانوا بده 6 صال الشنغال ده نف مدتجين نف مدت عيش يعني حالي وانجي حالي ما شو مشكله لينا شغل غلط خلق راسنا منطقي خالق غلطك البوان شيء محاسبه وان بكن عاديه شو يعني مشكله لينا بله هكا بدي بحسها الماضي صلوش الكين اف ماضي هاني افش صاله بجن بشتي كو دستور هات يدانان وحطان وكاي ماي مادكي هلاويستي معلق ودو دورة برلمان عراقي جي دربازبون همي هردو دورة جدا تأكيد سرويت هذاكرني كود اف مادة بهتا شارع سر كرن بهتا جيبا جي كرن بهتا تطبيق كرن وحطانو كاجي كرماي معلق يعني بو مرحلة بهتن خولا بهتن يو برلمان عراقي هوا چه آليتك هيا كوهم بشين كارير سر جيبا جي كرنا في مادة بكن تشتك برنامج هوا دا تهزر هوا دا هيا كو بيجن لذاتية جيبا جي كرنا دبكن بخدي او ثاني بمروفك ودواتشي نابي
يعني او تشد بي وكو ليست ام بجنو قائمه وكو قائمه يكتين اجتماع القل قائمه بارتي ديمقراطي كردستان القل قائمه قوران ولاين الديد يقرتو هم يبن ايك وببن دستك نب نزاعات النظام ما بخدها بشي نابي يعني اشكالات النظام ما بخدها لازم بن دستك البغداد كو ام في مادي بطبقين وخلقك خور رادي بكن وخدمتك شوان ربكن. عندك السحبات هاتنا كرن بيش انه كم عندك مقترحات هبون شلون عندك روشنبير دبر شنغار و تایبه دیگه هشنما يعني بوچی شنغار بو منمونه کرکی که بهتا گریدان آن خانقین کرکی که بهتا گریدان یا عندك دبری يعني اوان دا خاص فرگوتی اما دا 140 در سر همي جهات بهتا جيبه جكرن بس بينغاف بونمونه تطبيع يا شنغار تشيد بيتن تعويض راتتا كرنه اكثر استفتاء بيتا كرنه يعني تو بيجي اف بينغافانا دي سركفتي بيتن هكا بونمونه شنغار بتنه وكو قزاوار بگيدو او في موديل تطبيق كاين بريده بريدي خدي دا خوازه معه يعني الشنغال السنوركي عربي ده سنوري عربيه يعني نانك نوك كركوكا دوري تقريبا كرديه بس الكجي عربي بس هي الشنغال شوي رخيبه سوريا آلي تريفا رمادي وانبار واول آلي ديفا ميسلا وصلاح الدين يعني بس اف بدرجه بر شمال يا كردستان يعني شاغي الشنغال مدفي اوروب زوترين وقت بيبصر كردستان فا دائم تأثير أحداث سوري السر شنغال ودبرها يعني السر دوري شنغال هنا بس داخلي شنغال دو نقطة ده هنا باراستيا أسايش وخلقي شنغال يعني أسايش تخسيرنا كشغل خدا وخلقي شنغال جي تو مجالنا هذا كسي غريب بكبيت الشنغال يا جهة خوب بيني كو مشكلة كي شيء بك الشنغال نا كرد بي عرب بي همي خلق الشنغال وقبرانا يعني كسكي غريب بيكو بالدي تلفونا أسايش كان تلفونا شرطة كان أبي غريبة بله أشوف بابتي دركبم هر بيجا جريدانا هاي هكذا بحثي سنوري بارزگاه نينوان موصل بشبكة گشتي بكين نوكا موصل دا روشكا أمنية نالباريا هاي جبلي حكومات دا سرادار عندك حكومات وكيب عرب جنية ظليت هين داعش دا قاعدة شلاقي بعثيت هين بشاف حكمك بروش حكمرانية كادية في دفري مجموعة مسيطرة المنطقة كادي تنظيمات كادية مسيطرة وكو برلمان العراق دي اركيوي تشبيتن وكو برلمان تارك دي بيشنياري تشبن بهندكو جاركا دي وضعي بيسل بشبكه گشتي بهتا كنترول كرن وبرف باشتر بتشد وبخدي قصد بيرشتي امد بهنن يعني هكا خلقي موصل بحكومتها خور نسكني او مشكله ناي شارع سركر او ها نفساوي الانبار خلقي موصل مجال الندى داعش وقاعده وارهاب وكا ويقولتي هلينا كا خوافا كلنافو عنده مجالنا دوان وحكومة جي سربار بيش وانرا دي كنا حصرينين دي وقلتي وضع صافي بيه ومشكلك ناميني بس خرجت بيجيتن بونمونا اف حكومة يا موجود حاليا بلي قالك خزمتها خلقي دانينا يعني خلق تمرد سر حكومة تتكتن دفيت شارع سيرك بيتكن يعني ما بس طاوة حكومتك شناف خلقي بيتا هالبجارتن في نقطة از بيش متى أفيتقي انتخابات الديمقراطية نشدل يعني أفينو نريد سرت كفيس برلماني عراقي في تقي أف وقتي مرشحين حقيقية خلقي خو أو اختاران دا انتخابات تبري في تزوير هابو أفتاني فردان في لاين سياسي أفتاني خلقك نزاني ناس ناكرن دنجي خو بدن فيه خلاص وشو نهان أو نها ديمقراطية بمعنى الكلمة تزوير نينا إن شاء الله وشاغي ايك تسرد كافي او فعلا ممثلة في شعبية الداخلي باجر مسلمان توقعت كي ترجع انتخابات دا يعني بروسة بشواكي سلسة بعربي بيجن برايفات شيتن ان ماترسيا هبونا هيرشن تيروري دي هابيتن يعني خلقك شويرة ترصيد رجع هالبجارتمان دا كو كريارة تيروري بهنا انجام دان ام بحثي سنتري باجر بلي دورو برا بخدي انوكا تهديد سروان هنا انوكا افرو تهديد سرواننا نشن انتخاباتها وأف شغلك غلطة يعني عندك لانة تنظيمات الإرهابية بيجن نشن انتخاباتها شيء شو ديكو جن انفجارات شيء كان تهديدها بوانت كان بس أصد بيج موان
بالعكس بشنط قوة تاخذ داون شارعي والداون انتخاباتي خو بكن ومرشحيت خو دريقا برمرشحيت وسركفن دا فعلا ممثلة ويتحقيق من طلبة حقيقي وبكن البغداد ما مستبوتش حتى انه كحكومات محليه مثل نشيا كنترول سر وضع امني بكتن يعني سرراي هيزت امنيه قوات الدسه ونضعين واسلحه الدسه واضحه ونظام هميت الشيء دسه واضحه بس نشيا كنترول سر بكن بوش نشيا بخدي اوجي همتي فدقريه السر دوركي داعش وجماعتها ارهاب سيطرة السر هن عندك نقاط جي داخل كده يعني نفسها عسكرية تهديد هذا كده مفاصلة حكومي بخوم اما فاصلة بحكومة تأثير السروان هذا كده خيانتي كان الجيش وشرطة وحكومتي تحرك جيش عقيدان دي اشبروان خيانتها نافوان ده باشا الدور برد موصل بجين بارابتر تو چاو بره خود دي روش يا آرام بيتن بخدي چندت شيء برفا بيشت شيء ان شاء الله ودا خوازيا مايا وكاغوتي اش في بشتي فان انتخاباتها وضع قال لك يخش ببي منطقة ما امانة خوشة يعني شو قال تشتغنينا بس من دلوقتي خدمات جزاري بشكيش خلق بس منطقة ما محتاجي خدماتها امان فولة ما شاء الله قال لك يقنجا بس محتاجي خدماتها باشا بارز انه كان الكنترولي اما جا كليك ووقت ما برفد ماهيه بس اتماوي دقيقة كده تتشب رسالك بيامك هي بو دنگدرت واحد بجرتنا بشوكي قشتي بو بينارت بعدين انصات بخدي أزبخو شكر وتقديرك خاص اش يكتين اجتماعي راتكم اول جارة ايك اش في عشيري اش باباي بير زكري تيتا هالبجارتن اش انتخاباتي برلماني عراقي اش 2007 حتى افرو ناش قزارة وناش محافظة وناش برلمان ايك اش في عشيري نهاتا هالبجارتن بو فان هرسي هويد ما قوتي ودا خوازا ما اش خلقي ما كو همي بيك فرابن انتخاباتها روجا انتخاباتها ودنجي خو بدن ممثلية خويت حقيقي يعني اثناء بيجمعوا بدنجي خو بدن مشي دنجي خو بدن ممثلي وانت حقيقي يجيبها وريا وان بي بزانبي خدمتك وانتك ان بزانبي اويد مديتين برينها برلمانيات مديتن وهاتن وشون شو خدمتنا قدم عندن شو مشكلك شارع سرنا كرن يعني برا نوينرا بنيرن وبرا ميزانك خدينن وشن سر صندوق دنگداني برا ممثلي خويت حقيقي اشني في فان نوينرا همي دريخان داكو خدمتك منطقة وان وخلقي وان وكسي بيتكر ما هي سيد عباس العرجي سيد عباس عبد الله علي العرجي نعم كانديد جمهورية 27 تجلس 266 شركة الاجتماعي كردستان لپارێزگاهانەی سپاس بۆ وێدەری بێ سەرچاوێ هەر شاد و بەختەوەر بن